Ikipe ya Manchester United irimo kureba uko yasinyisha umukinyi ukiri muto wa Wolves witwa Matheus Mane. Uyu musore imyaka 18 amaze kwitwara neza muri shampiyona y'Ubwongereza Premier League, agaragaza ubukure n'ubushobozi bwo gukina imyaka itandukanye mu busatirizi. Ashobora gukina ku mpande zombi no hagati. Biravuga ko agura hafi miliyoni 50 z'amapaundi. Si Manchester United yonyine imyifuza kuko na Liverpool nayo iri kumukurikirana. Amakipe yombi arashaka kongeramo abakinyi bafite impano kandi bashobora kuzavamo ibihanganye mu gihe kiri imbere. Umunyamakuru witwa Jones yatangaje ko Mane ari umukinyi ushobora gukina imyanya myinshi hagati no ku busatirizi. Afite ubushobozi bwo gukura akazavamo umukinyi ukomeye cyane. Niba ugeze kuri YouTube channel bwa mbere ntugende udakoze subscribe kugira ngo Pacific Sport Official irusheho kuzamuka. United ishaka kugura abakinnyi bakiri bato bafite impano atari gusa ibyamamare bisanzwe muri Premier League. Nanone kandi biravuga ko ikipe ya Wolves ishobora kumanuka mu cyiciro relegation, bityo Mane akaba ashobora kwifuza kujya mu ikipe ikomeye izakomeza gukina mu cyiciro cya mbere. Gukina muri Manchester United cyangwa Liverpool byaba ari intambwe nziza mu mwuga we, nubwo kugeza ubu bataragaragaza urwego rwose rwahita rutuma agura miliyoni 50 z'amapaundi. Abamukurikirana bavuga ko mu gihe kiri imbere ashobora kuzagaragaza agaciro ke. Indi nkuru ivugwa ni nuko umukinyi Nicolas Jackson wa Chelsea ari mu biganiro byo gushaka indi kipe azerekezamo mu mpeshyi itaha. Rutahizamu ukomoka muri Senegal yari yaratijwe muri Bayern Munich ariko ntiyabashije kwitwara neza mu kibuga cya Allianz Arena, bituma hatangira gutekerezwa ko hazaza he. Amakuru avuga ko amakipe atandukanye ari kumwifuza, harimo Aston Villa ndetse n'andi makipe yo mu Bwongereza no hanze yabwo. Umutoza wa Aston Villa Unai Emery yaba afite inyota yo kongeramo rutahizamu mushya, cyane ko asanzwe azi neza Jackson bakoranye muri Villarreal. Nubwo atitwaye neza muri Bayern, haracyari cyizere ko akiri muto, afite imyaka 24 kandi ashobora gutera imbere aramutse abonye ubuyobozi bwiza n'amahirwe yo gukina kenshi. Chelsea nayo irifuza kumugurisha ku giciro cyiza kuko isanzwe igura abakinnyi bakiri bato bafite impano kugira ngo bazamuke mu gaciro uko bagenda babona uburambe. Mu ncamake ahazaza ha Nicolas Jackson haracyari mu biganiro, ariko Aston Villa ishobora kuba ifite amahirwe menshi kubera isano afitanye na Emery. Na ikipe ya Newcastle United irimo gutekereza kugura umunyugariro ukina mu ruhande rw'iburyo witwa Saidi Abdulhamid mu mpeshyi itaha. Uyu mukinnyi imyaka 24 asanzwe ari uw'ikipe ya AS Roma, ariko ubu ari gukinira Lens ku ntizanyo yitwaye neza muri shampiyona y'Ubufaransa Ligue 1, bituma Newcastle iza kumureba imbona nkubone. Newcastle irifuza kongera imbaraga mu bakinnyi bakina ku ruhande rw'inyuma. Kieran Trippier usanzwe ari myugariro w'iburyo muri Newcastle ageze mu myaka isoza umwuga we, bityo hakenewe umusimbura w'igihe kirekire. Abdulhamid ashobora kuba igisubizo cyiza kubera imyaka n'imikinire ye. Lens nayo irashaka kumugumana burundu kuko ifite uburenganzira bwo kumugura nyuma y'igihe cy'inizanyo, ndetse na Roma ifite uburenganzira bwo kongera kumwisubiza niba Lens imuguze maze bakamugurisha ku giciro kiri hejuru bakunguka. Abdulhamid ashobora gushimishwa no gukina muri Premier League kuko ari champion ikomeye ku isi. Newcastle ifite umushinga ukomeye n'amafaranga ahagije yo kumugura. Newcastle irimo kureba uburyo yasinyisha Saudi Abdulhamid mu mpeshyi, ariko biracyategerejwe kureba niba Lens cyangwa AS Roma
bazamufata mbere. Munyemere tubashimira amakuru update zigezweho cyane cyane muri transfer ziri kuvuga mu Bwongereza mu makipe agiye akomeye, Newcastle United, Chelsea ndetse na Manchester United. Na ngo tubafitiye uko update zagenda ziza niko cyane natwe tuyabagezaho. Ntibagiye gukora subscribe ndetse na share niba ukunda ibiganiro byacu. Iyi ni Pacific Sport Official. Imana ibarinde.